Kashi parlok kelepenhak perdana ya ke Open to All Knockout Football Tournament hagashnong siat he mentah kesengi ke kat pratrik kelalengkot arjar arkusa. Hakani kesengi lawan ban penhak perdadu ba Edi Kharbaniu belong kumukongsan hakani kesengi ha kejengidon lang usketrichnong uba donbor marbanyang kumusembut kongsan ringkat bat kiwe kiri orang ba. Hakani kesengi ki belapoi ke final kilong kesat Lingdo FC persya ya ke MK FC. Kejingile akai hakani kesengi kelalong kebayakat ha kebelarai ban penyelek no da ke penalty shootout. Ya ke nam ladu layora da kesat Lingdo FC da ke berpenlim no ya ke MK FC da san lasau. Kesat Lingdo FC kum kaladu kalayora ya ke song pisa ke balai pau hajar tingka harengkat ke trofi. Bat ke MKFC ke Bon Baar ke layok ra ke song pisa ke bakatsan hajar tingka rengkat ke trofi. Banyak kendulang hakane kamadan jong kane kadong umsen jong kaso snong sa lengdo hakane kapor ai kuble chairman bapanya hakane ka jingalang kabalong ka final tournament football hakane hapo kadong umsen hakane kamadan jongi posat lengdo te jong kapor ai kuble ya iwe na isanarang ba ibang ijui tho bah badero juga pon so kumpara ye ba ita ide ba Edi Kharbani ine ide ba song basa ate lum nong rem lai thu ba te nakaliang kaslong ni pedang ni ba Kharbani hakne kapor ka ba menta te nakaliang kaslong nga yang hangne namar ba irang ba slong ni kam la ban poi ban dor ka hakne kapor ka ba menta namar ba nakidaw ki bam la ker ka pun ya tena la pelai por unwai dorang karlang batri ya kena kapor bamanta te kumjuru ya ki para rangba jong kasrong ki bedon la hangne